daawwattoota keenya amma mirqaanee jiruuf jecha dubbii dheertuu hin dandeenyu callee dhageeffadhaa. Torban dabree namni Torban dabree namoonni lama mana marii lulluqattoota bahaa Oromiyaa keessatti dhufanii lulluqata balleessanii nuu miti ja'anii miliquuf yaalanillee garuu qorannaa poolisoota girgira qabsiistotaatiin qabamanii sa'a 4f mana hidhaatti darbatamuun isaanii hoogganaan poolisoota koomishinar Libaanataa fi Inspektar Udiin wal ta'uun nuuf ibsaniiti jiran. Firraat qeessikaa bani aadam noor ku jiranii firraat qeessikaa. Ficeesa? Sirraa wayyoon. Tiraansportiin namoota huqqataa fi gabbataadhaa keessattuu shamarran namoota huqqataadhaa wajjiin walqixa kafaluu hin qaban jechuudhaan ministeerri geejjibaa fi daandiiwwanii guyyaa har'aa labsii baasee jira. Keessattuu ijoolleen baajaajii ooftan dubbiin kun isin ilaallata baga gammaddan isiniin jennaam. Ispoonsara oduu kanaa ta'uudhaan kan ilaa hanga ammaa nu cinaa dhaabbatee nu gargaaree akka nuti mimmiidheenee mimirqaanne isinii himnu kan nu godhe ispoonsara cimaa keenya kabajamoo Dr. Jimaadhaa isa galatoonfannaa rabbii gaditti. አይዞ አትንሱ ለቸሞ ግባ ከአቅም በላይ ማን ይባል እኛ ላይ ሀላም ጣልክ መጣ ኮንትሮባንድ ራስህ ያዝ ኋላ በር እስኪ ክፈት እሺ ከፍታለሁ ውስጥ ነው ክፈት ከውጪ ነው የሚከፈተው ውስጥ ክፈት እኛ እንከፍታለን ክፈት መጀመሪያ እንካ ከውጪ ነው ክፈት ያዝ ፍረስ አድርግ ውጭ ነው ክፈት እዛ ቆይ አንጀቱ ከውጪ ነው ዝም በል ውጭ ነው ትላለህ እኛ ፓር አድርገህ እግዚአብሔር አውጣ ማዝገቡ አውጣ ብዙ መሳሪያ አለ ቤንዚን ራስ ናፍጣ ጋዝ ነው አንተን በሱ ነበር ማለት ቤንዚን ለምንድን ነው ማዝገብ አላንድ ጋራ ሁለት ቤንዚን አንድ ከዘይት ጋራ እሺ ከዛ በኋላ ምን ያለ ችግር አለው አስጠጋ ለምንድን ነው ያመጣል እንዴ ካሜራ ነው ክፈት እስቲ ካሜራ ነው እስቲ አውጣ እስቲ ምንድን ነው ቆይ ካሜራ ነው እንዴ አንድ ፎቶ ስራ ነው አውጣ ሌላ እቃ አውጣ አስገባ እንትን ምንድን ነው ጭራሽ ብለ አይፓድ ተው በቃ ይቅርታ ተው የምንድን ነው እንትን ክላሽ መተኮሻ እንዴ አርጎ መተኮሻ ደለኛ ምን ታበቃበቃለህ መተኮሻው የታል ካሜራ ማማ መተኮሻው የታል ግባ ወንጀል ያንተ የበዛ ነው ግባ አረ ትራይፓር ነው እኮ እና ቃለን አስገባ አንተ ወንጀል በስቷ አስገባ ቦቅባቃ ውስጥ ምን ያለ ደንግጠ ሰው ታስደናግጣለህ በሺሩን ዙበይዳ ፉድ ቢላል ካለ ሰርጊን የታባቱ ምን አገጨሪ ፉሌን ከነበቀስ ይገር ግቅት ወደ ሱበከ ወላሳ ጃርቲ ዱበገተ አከነ ደመነም ዱራኒ namni maaliif wal qixxaayee hin deemne jedha adagaafa duraa namni akkanatti dura fiigee gale yeroo kamiyyuu shamarri itti qixxooytee hin deemtu mushkila kabiir alwalad bifiig hubbi fuudhi laakini hubbi gadi jaartii bifiig kana fuuneen gaardiin fuudhuun jechuun የታ አባቱ ቆይስ አባዬ የቀድሟ ሴትዮ ሰጠች እንዴ የቷ ሴትዮ ቅድም አብረን እየመጣን ታክሱ ስልክሽን ስጭኝ ስትላት የነበረችው ነው የምን ስልክ እንትን አስጠኝናት ስልክ ስታወራ ሰማዋትና እንደው እሱን ብታስጠናልኝ ብዬ እንደው ትንሽ እንኳን ቢሻሻል እንዴ አባዬ ለምን ተዋሻለህ መቼ አስጠኝነኝ አለች ደግሞ ዝም በል መቼ ሰማህና ደደብ አንተን ከድድብና ትንሽ ብታሻሽል ብዬ ነው የለፈውት አባዬ ደግሞ የልጅነት ፍቅረኛን ተመሳለች ስልክሽን ስጭኝና በእናወራ ደስ ይለኛል አይደል እንዳልካት አይ አንተ ጆሮ መታየት አለብህ ጆሮ ችግር እያመጣ ነው መስማት ራሱ ተስኗል ማለት ነው ተነሳኪን ቤት እንዴ ተነሳና እንዴ ጆሮ ምንም አልሆነም በደንብ ሰምቻለሁ እንደውም አመሰግናለሁ ቁጥሬን ግን አልሰጠህም ስትል ምን ነው ስልክሽን እንጂ ዳቦሽን ስጭኝ ብዬ ጠየቅኩሽ አስመሰልሽ አላልካት አባዬ ግን ዳቦ ይዛ ነበር እንዴ እኔ ራሴ እኮ ጠይቃት ነበር ወይኔ አንተ በቃ ዘልዛላነትን በአደባባይ ይዘው መዞር ጀመርክ አንተ ልክስክስ ተነሳው ጣከስ ወንድ ልጅ ተወላ ቆጶፍቴታ ዱብሽ አራዳ ምንቴት ያራ ቀጨራም ተምቲ ዱብሽ ካሜራ ከሰ ገሊራ ጋልቴታ ሲወራ ባጀራ ዱብሽ ነላላ ጅሩ ዱብሽ
Akkamoltan kabajamtoota daawwattoota keenya amma sa'aatii oduuti oduu wajjin aan buchuraa nagaooti. Oduu ispoortiitiin Chaayinaa fi Ameerikaan waraana oduu ispoortii keenya galgala kanaatiin Yuukireenii fi maal taateeti kuni oduu ispoortii miti maal taateeti firaan galtee oduu biizinesiitti dabarraam oduu biizinesiitiin Arsenaalii fi Manchester City waaqa jiraata firaan galtee mo'ati maal irratti dhaabbanne miti amma dubbisi maal taateeti waajjiraan nu eegaarum tole oduu ispoortii irraa jalqabi oduu ispoortiita oduu ispoortii keenya galgala kanaatiin shunkurtiin birrii waaqa jiraata eenyuun natti fide qoy firaan galtee yoo ta'e natti firaan galtee firaan hin galle miti nama si galchee hojii kanarra baratteetta maal baratte keemistiriin baradhe waaqa jiraata eenyu wajjin na erganii Mocha fit. Abe. Mocha. Min. Mocha. ከደብረ ብርሃን 4 ኪሎ ጭራሽማ አዎ አዲስ አበባ ነኝ ማቲ ፈተ ነማ ከምት ፈተ ነማ ከምት ፈተ ጭራሽማ በሞተር ፋንዶ መጣ እንዴ እኔ እንግዲህ አቅም ነው ምን ላድርግ ውረድ እንትን ተልበ ውረድ ውረድ ትከሰሳለህ እሺ በዚህ ተው በእናትህ ነው አንድ ሺህ ብር ኧረ ተው በእናትህ ተው ኧረ በዝጋብህ ተው በቃ ተጽፏል በዝጋብህ እንዴ አለን እንትን የሆነ ነገር እኮ ቸግሮኝ ከውጪ ትእዛዝ ታዝዤ የወንድ ልጅ ብልት ምናምን ያስፈልጋል ተብዬ እና ያንተ ልቆርጠውና ልወስደው ነው ያንተ ብልት Senim. Amoti. Haltuun dhuguma heerumtee. Maarreen heerumtee dhani mi'aabbee ani immoo abbaa manaa see baay'ee furdaadha bittan sodaachaa jira. Sodaatinatti saayiziin televezyiinii hammam yoo guddate iyyuu remootiin seentii ja'an caalu. Yooyaa nageenya waraana gabbodaadoo jirtu namaa isaan nagaa fayya qabdu guyyoo waaree obba jirmaati yaayyuu deebi arargeen nu mufate arargeteen nan nu mufate dhimma qubeef kuullee hadhiyeen kana yanda ta'e namee duun irra dubbat gubbaat waan odeessaalee yookaan miidiyaa OMN gubbaat kaamna keessa waan muyoo wayii kutanii uummata keenya kan argeenu bobbaasan nukkaasan jechi anin dubbadhee jedhanii bal'inaan miidiyaa hawaasa gubbaa deemsuun akka maantanitti odeessan kanaa miti. Dhimma jandata haqubeef kuulleetii wal qabatee dargaggeessi keenya bakka lamatti qoodamee wal nyaata gar arrabsu amaamtu jechoota maamoo Oromummaa madaal uummata keenya madaal yoo waliin jedhan argine uummata keenya siyaasaafuu akka hin jiru baraafuu akka hin jiru walti duuluun nun barbaachisu keessuma dargaggeessi gaaf wal uddan yookaan jima fudhattan gaaf uddanii machooftan yookaan gaaf jima fudhattanii mirqaantan wan barreessinaa afaan walti dabruu dandeennaa wal miidhuu dandeennaa jenna jechuubban keessa baasanii arargee machooftee miidiyaa gubbaatti waqorti jedhanii narra duulchisan. Anjiruuti jirratti uummata xiiwaanamtu jedheen hin beeku. Borilleen jedhuun qabeenyi ana gammaa akka dargaggeessu tokko kuufadhe qabu jaalala uummata Oromooti. Kanaafuu akkam uummata xiyyan rabsaniin. Sunuu ararge bu. Cubbuu wanni kun cubbuu akkasiin na hubadhaa. Uummati keenya haa adoon beekin olol miidiyaa hawaasaatiin akka dhibiin irraddan dhiifam guddoo naa godhaa isaniin jedha. Arargeen ammoo san jaaladha. Mata ganna deebiftanii miti. አብይ አህመድ አሊ ቢሊየነር መሆኑ ታውቃላችሁ? ብዙ ሰው ይሄን ነገር አያውቅም። እኔም የማወራው ነገር ፖለቲካ አይደለም፣ ሀቅ ነው የማወራው። የሆነ ነገር ነው ማሳያችሁ። ይኸውላችሁ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ከ20 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ ያለው በግሉ ማለት ነው። አንድ ሰው ሳይሰርቅ አንድ ነገር ሙስና ሳይበላ ነው ይሄን ብር ያለው። ይሄንን ብር
ሰውየው በላቡና በጥረቱና በአልጎሪዝሙ ነው ያመጣው። እንዴት እንዳመጣው ላሳያችሁ። አይናችሁ እያየ ነው ሰውየው ይሄንን ብር ያገኘው ማለት ነው። ጥቅም ሰጥቶ ነው ያገኘው። እንዴት እንዳገኘ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ፎርሙላውን ላምጣላችሁ። ኦሮሚያ ውስጥ የብልጽግና ድርጅት አባላት፣ የኦዲፒ አባላት ካድሬ ማለት ነው፣ ሹመኞች ሳይሆኑ አባላት፣ በአጠቃላይ አባላቱ ከ22 ሚሊዮን በላይ ናቸው። አይገርም? በጣም ብዙ ናቸው። 20 ሚሊዮን ህዝብ አለ። ከኦሮሚያ ውጪ በአጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ ያሉት ደግሞ የብልጽግና አባላት ከ30 ሚሊዮን ይበልጣሉ። አንድ ላይ 50 ሚሊዮን የሚያክል የድርጅቱ አባላት አሉ። በቃ አባላት የብልጽግና ሊስት ላይ ያሉ እነኚህ ሁሉ ሰዎች ሶስት ጊዜ ማለት ነው ከደሞዛቸው ተቀንሶ የዶክተር አብይ አህመድ አሊ መጽሐፍ ገዝተው ስንት ሰው 50 ሚሊዮን ሰው እንዲህ ኖርማል ገበያ ውስጥ ከተሸጠው ውጭ 50 ሚሊዮን ሰው 300 ብር ራሱ በሆኑ መጽሐፉ 900 ብር ተቆርጦባቸዋል ማለት ነው። በድምር 3 ጊዜ ሲሆን 900 ብር በ50 ሚሊዮን አባዛ 45 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ይመጣል። ሰውየው በተለያየ ጊዜ ለተለያዩ ድርጅቶች ገንዘብ ስለግስ አይተናል። ለተለያዩ ፕሮጀክቶች ስጦታ ስሰጥ አይተናል። ስፔሻሊ አሁን መጨረሻ ላይ 3ኛውን መጽሐፍ